vam dobrodošli, sa vama je vaš domaćin, to jest ja, Njiha! Žale se neki iz ovih sporednih kantona i opština da se prihodi od indirektnih poreza nepravedno raspoređuju za dobrobit najglavnijeg grada, milog mi predsjednika. Kažu kritičari iz Tuzle i Zenice da oni najviše proizvode, a sav PDV se pripisuje centralama kompanija u najglavnijem gradu. Slični su razmišljanja i neki kritičari u kantonima od Une do Drine, a i u miloj mi Hercegovini. Ma ovo su bezočne insinuacije mrzitelja harmonije u krdima. Čista obmana. Ekonomske studije, plaćene iz predsjedničke Sahare, potvrdile su da najglavniji kanton i općine dobijaju mnogo manje nego što zaslužuju u raspodjeli. Ali nema veze. Mili predsjednik je darežljiv, pa ne pravi problem oko toga. Pa ja? Neka se počnu jače razvijati ovi izvan najglavnijeg mi grada. Po uzoru na najglavniji grad, naravno. Hopa, ide gradnja obilaznice, pa južna longitudinala, pa nekoliko transverzala, pa sjeverna longitudinala, da se harmonizuje saobraćaj krda. Također, moj mili predsjednik planira biti još darežljiviji prema ovim sporednim kantonima i opštinama u budućim raspodjelama. Za jedno 20 godina cirka, dok vrati trenutne kredite za izgradnju nove cestovne infrastrukture najglavnijeg grada. Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo.